Good morning Pulok menta kesengi minyami pade kene kedi kesengi ke besau ke bangin le penkre iladi bangin mi no nang ni na po haflok bangin lech Shekanil Island ling ba kene ke ferry ke bekerteng ke Green Ocean 2 de menta kumba file i kene ke ferry ke jinglong jingman jongka shapo long tik kum ke flight de kumta ngilaya mi but ngan pen fi ya kene ke jingal ti ke jongi ha ke sengi ke besau ke bangin poi ha po Nil Island bat ia kijaka ke bangin sa Shanghai menta ke sengi Mars ni her na ke ferry hadin bangilayo ya ke ban lum banlang ya ki baggage ke jongi kene ke jakaru ke kring shisha ya ki khamat ke jongi but kalau penong so excited ini bangin le wood shaka jaka ke bangisa ya ke bangila debuk rupa bat ke kerteng jong ke jaka ke bangisa ke ke jungle beach resort te hang neru masun poi hapo ke resort ke bangisa ngila ya bam lunch bat mars ndep bam lunch ngila mi bak nang ne ban lek ya ke ban pulot ya ke por ke jongi hapo Bharatpur beach ya sa bikin video ke jongi perlok khadu ke bakut yang pen EP ya ke jongi internet jong ke ne ke island bat kumju jong ke ne ke beach ke bangin lek ya ke ban jengok mentang sengi Halo Perlok, saya Sin. Aku play fi baro ba jupek ini video ke jumi. Te ngasuk wa ban ai information kiat ba mentang adon hangni akani ke jaka kabalakit ya ka kum ka Bharatpur beach. Kani ke Bharatpur beach kadan hangni hapo Nil Island. Mene dang step ngide yaki napo hotel napo haflok ngai bam breakfast nang tu crash tank nila yami banbe ya kabangin syong ya ke ferry kabami dai sopusan na po haflok bat kalauan drop ini hangni hapo Nil Island hakapor kadang kecil te mars ni her na po ferry wood nilai lek sa ka resort ke jongi hangni hapo Nil ni sa hapo jungle beach resort perlok ba yek nakwa ya kaban I mean sim ba dia kaban pencelur itu kapek kejin kenap kat kini ka saudong saukun kamay Maria kini ke beach apo Nil Island bat kedai ka beach ka ba ikanap hadu kata kaya sa bagi video jungi perlok ngenang ya itu ya kini ke trip jungi ang ne